Qonaqlar, hörmətli studentlar, bugün bizdə bəyrəm. Həm biz sizni şou tarixli Qozon Pedagogika Kulliyatında ko'ruvimizga bek shod. Bizning kulliyatimizga tezdan 150 yosh to'la. Hozirgi vaqtda 147 yosh. Totar o'qituvchilar maktabi bo'laraq 1876 yilda borliqqa kelgan shu o'quv o'zagi hozirgi kunga qadar ish edi. Hem o'zining missiyasidan bir qachonda o'zining xizmatidan hem durust so'zni so'ylab bitirib bo'larmikan? Missiya to'g'risha shulay missiya bo'ladi endi. O'qituvchilar o'zagi o'qituvchilar hozirlaw o'zi bugun bizni motor kecha, Allohning kechasi, aning bu proyektning uyushtiruvchilarına hazır söz beririz. Hem bizning komandalarga, qizlarga o'ngishlar tileymiz. Yılmayoni tushirmaymiz bizning yuzimizdan. Qozon Pedagogika Kulliyatining eng motor tatar qizlari degan fikrga ketsinlar. Bizning qonaq qo'shtanashimiz bor. Olina sahnada bizning 3-kurs studenti. Sanatlarının minutuna kadar iseplenip işler dizilgen. Yıl boyuna ne kulasa dağ taşlarına batıp, utta yanıp suğa batarız. Korlakkança reç talkayt edip, jiyalıştan dünya kaydamız. Oşa alıp gelevle karaş, utlar süngen, oşlar soğuğan. İrtem, irtü uyanırga girer. Yarayam gel, yaray, sonunda. Baş açına oturup bir şey jırlarımla kiledim. Iş süyüşen battar bala buldum, əgiyetler mina siledim. Emizemge ifrat aşağımız, men gebetmez işke taradım. Siznin bizge Eğer sözünüz var,
Әтімларға біздің вақыт жоқ. Вақыт жоқ. Әнғам Атнабаев. Өзген ғасырдың 60-шы жылдарында yazılған шиғыр. Ол вақытта кредитқа машиналар алынмаған. Шылай бет. Ол вақытта ипотека төлесі жоқ. Балаларға юғары білім берем deyip борышқа батмағандар. Шулай да вақыт болмаған. Қазір біздің атнаған неше конференция бола? Фәнни ғамәли конференциялар, түрлі шаралар, һәм барсына да қатнашырға керек, істен түші екен, анарға баштартырға ярамай, шулай бетіндейме? Шулай да вақыт табып, қолыңызға китап алып, татар әдәбиятында ана образы деген теманы қозғалды, әнилер бәйрәменә матур кишәгә әзерләнеп килүегез өчен һәм укучыларны әзерләгән укытучыларына да һәм барчагызга да ерак араларны якын итеп менә бүген танышырбыз. Безнең Лениногорск өлкәсеннән дә бар. Бүген танышырбыз, безнең бик ераклардан килгән кунакларыбыз бар. Барыгызга да рәхмәт. Хәзер без командаларны җирәбә үткәреп алабыз. Командалар белән танышабыз. Шул ук вакытта жюри белән танышабыз. Мәртәбәле жюри арасында атказанган укытучылар, Россия Федерациясының мәгариф отличниклары, Татарстанның мәдәният хезмәткәрләре, атказанган мәдәният хезмәткәрләре һәм инде Россия Федерациясының мәгариф отличниклары бар. Шуңа күрә без бүген инде бездә сынатмыйбыз әйтәләр. Һәм безне менә шушы матур итеп барышып китаплар укыганда укыдык бит әйме. Бер өзекне белер өчен бер әсәрне укып бетерергә туры килде. Шулай бит. Аны бит кайсы үзеге чыга, кая беләсең, кая нинди образ ул. Һәм без бүген Аллага тапшырып башта җирәбә ясыйбыз. Балалар командалар белән танышабыз. Командаларга бирем биргәнче без хөкемдарлар белән дә танышып үтәбез. Алла бирсә. Һәр команданың капитаны чыга. Түбәтәйдә саннар бар. Һәм шул саннарны алабыз. Әйдәгез кызлар, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Алабыз. İkisi de iki bular. İki, hem birinci komanda. Hem komandalar bilen tanışıp ötemiz. Birinci komandaga söz bereriz. Bizning reglament 5 minut. Hem indi onlarsın biz hükümdarlar bilen de tanışabız da bir ciddi uyumga koşarız. Rahim'de birinci komandaga söz bereriz sahne türüne. Birinci komanda. Bizning komandaning ismi Oq qalpoq. Bizning deviz Oq qalpoqli dog'lar qizi go'zallarning go'zali. Ona qora ko'ngillari jillanmışa tuzami. Men Halilina Indila Ilham qizi 2007 yilning 1 fevralida Ko'kmara rayoni Ko'kshil aulida dunyoga kelganman. Bola chaqdan men jillarga, yerga bek yaratdim.
Һәм хәзер дә үзебезнең район сәхнәләрен чыгышларым белән бизим. Мин Казан педагогия коллегиятенең мәктәпкәчә белем бирү бүлегендә укыйм һәм киләчәктә тәрбияче булырга хыялланам. Уңышларыма килгәндә, Глаголица бәйсез әдәби премиясының шигърият номинациясендә җиңүче исеменә лаек булдым. Мин Хәбибуллина Камилә Нәҗип кызы. Миңа 16 яшь. Бик кечкенәдән биергә бик яратам һәм бию түгәрәкне ярыйм. Бәйгеләрдә гел беренче урыннан алам. Мин Мустафина Нәҗибә Ирек кызы. Гаиләдә 3нче бала. Миңа 16 яшь. Буш вакытта биергә яратам. Мәктәптә төрле спортка кагылышлы бәйрәмнәрдә, конкурсларда төрле урыннар яуладым. Мин Латипова Илсинә Илсур кызы. Миңа 16 яшь. Буш вакытта мин рәсем ясарга, биергә һәм ашарга пешерергә яратам. Республика слетында иң яхшы инша номинациясендә беренче урын алдым. Мин Зелендинова Айсулу Хаҗинур кызы. Миңа 15 яшь. Мин катнаштым әдәби марафонда. Мин Хамидуллина Альбина Рауль кызы. Миңа 15 яшь, гаиләдә беренче бала. Буш вакытымда җырларга һәм биергә яратам. Мин Асхадуллина Камила Назым кызы. Миңа 16 яшь. Буш вакытта китап укырга һәм шигырьгә яратам. Бәхет йолдызы бәйгесендә беренче урын яуладым. Мин Исмәгилова Азалия Айнур кызы. Миңа 16 яшь. Гаиләдә беренче бала булам. Бию һәм спорт белән шөгыльләнергә яратам. Мин Мустафина Рәфинә Ринат кызы. Миңа 16 яшь. Буш вакытымда мин җырларга һәм төрле кул эшләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәктәптә уку дәврендә мин бик күп җыр конкурсларында катнашып, призлы урыннар яуладым. Мин Әхмәҗанова Әлфинә Рифнур кызы. Миңа 16 яшь. Буш вакытта мин рәсем ясарга яратам. Мәктәптә арам рәсем ярышында урыннар алган. Сезне Казан педагогия коллегиятенең 312-нче төркем кызлары Ак Калфак командасы үзләре белән таныштырды. Исәнмесез, хәерле кич дип башлыйк әле. Безнең кичләр шулай башлана. Сезне Казан педагогия коллегиятендә күрүебезгә күңелебез бик шатлана. Командабызның исеме Асылдашлар. Безнең девиз Алтын җиргә ятмас, белемле төшеп калмас. Ә хәзер безнең кызлар белән танышыйк. Минем исемем Алисия. Ел үсәсен, көн үсән. Миннән сезгә ягымлы һәм көчле сәлам исе. Исемем минем Таңсылу. Таңнан торам, шуңа бик сылу. Исәнмесез, хәерле көн. Исемем Эльвира була. Өлгер кыз диләр мине. Лаеклымы мактауга? Мин татарның матур кызы. Исемем була Руфинә. Исемендә җисеме дип әйтмиләр тиккә генә. Мин Ирина, мин биим һәм концертларга йөрим. Балаларны яратам, чын укытучы булам. Мин өлкән кыз гаиләдә. Исемем минем Диана. Укудагы уңышларыма бөтен гаиләбез куана. Әнҗә минем исемем, җырлау минем хыялым. Биек бирән кирәк булса, ул һөнәргә остам. Әйдәгез таныш булыйк. Мин буламын Камилә. Аралашмый тора алмыйм. Кемдә дусларым килә. Кем дисәгез бу кызчы, мин булам Нәзирә. Күзем зәңгәр, битем алсу, дуслар булыйк без бергә. Минем исемем Гөлшат. Мин сезне күрәмә бик шат. Сезне Казан педагогия коллегиятенең 201-нче төркем студентлары Асылдашлар командасы сәламләде. Әхрәм, безнең бик җитди уен башланыр алдыннан мөхтәрәм хөкемдарлар белән дә таныштырып үтәсебез килә.
Һәм Аллаһка инде уңышлар теләп, экранга мөмкин булса безнең хөкемдарларны иң беренче Казан мәгариф идарәсеннән Раиф Кәримуллович басып сәлам бирә. Мәгарифтә казанышлары исемен алган, озак еллар татар теле әдәбияты укыткан, мәктәп директоры Рамис Шәхмәтшин Матас районыннан Гөлшат ханым озак еллар китапханәдә эшләде. Чыгышы белән таныш районнан һәм әдәбиятны суырнача кызлар игътибарлы булыгыз. Монда бөтен әдәбият белгечләре һәм безнең Гөлия ханым Эльмира кая безнең? Эльмира без телевидениеда озак хезмәт куйды. Һәм безнең Марат Галимзянович килеп җитмәде. Әмма без монда жюрида бик дәрәҗәле мактаулы хезмәткәрләребез, тагын барыганы кемнәр бар безнең? Безнең алыштыргысыз баянчыбыз Рафигнат Салахов. Татарстанга түгел бөтен дөнья буйлап халкыбызның моңнарын теләшүче Рафигнат абый. Ул безнең Аллаһ инең беренче көннәреннән дәвам итәбез. Һәм безнең Татар информнан килеп җитмәде әле. Тагын карыйк әле Галиева Галия Фатымна. Татарстанның Тавышка туры килә, мәҗәрәс аларына кадәр бәяләнә бүген. Һәм безнең Лениногорск өлкәсеннән әйтегез ачып барганда Зөмәр Әләбиевна килеп җитмәде. Безнең Лениногорск районын өчен чакырдым. Беләсезме, алар башламаны диләр. Алар Лениногорскида балалар белән дә, ата-аналар белән дә, алар башлангыч сыйныф укучылары белән дә, ветеран укытучылар белән дә аларга оештырып, хәтта алар безнең рәисебезне дә үзләренең Аллаһ иләренә чакырганнар иде. Һәм тагын Миләүшә Муллаевна Хаҗиева Хәзер безнең бар Фәридә ханым Әхмәтшина Ашигалы. Фәридә ханым булырга тиеш. Менә. Лениногорск өлкәсенең Истәмәгән кешесе һәм ул безнең шагыйрә, ул безнең Лениногорскида шигъри Чишмә, Чишмә иҗат берләшмәсендә йөри, шулай ук әдәбиятында бик әйбәтлек оештыручылары безнең Аллагыйна Лениногорск татар районы түгел бит, ул чиста татар районнарыннан бигрәк Лениногорск күбрәк оештыра. Һәм шулай ук безнең Балтачлар шулай бик актив 28 авылны зоналарга бүлеп ярыштырып, финалга безне чакырып, ул финалга чыккан финалистларны Болгарга да, Киров өлкәсенә дә, хәтта Санкт-Петербургка да чакыру алдылар. Алар барып, уйнап, безнең милли йолаларыбызны күрсәтеп кайттылар. Һәм без хөкемдарларга, балаларга уңышлар телибез, хөкемдарларга инде мөмкин кадәр һәм безнең сәләттән кунагыбыз бар. Үзегез белән таныштырып үтегез әле. Şamsız. Seven Yaşlar Üzeri Direktörü Oygulova Nazırullah Abdurrahman'la kili olmadı. Miyinde anlaştırıp Selat Arayüz'de aktivist olarak Macal olmaz olan yine sanat premiyasının yıl serpişinde münasesinde jimişi bu yıldan aydamanlar yarışlar birinci İngilizce jimişisi olan Haminde ortak zorunluluklara yetkidir. Min qatnashchilarga ma'muriyat talab qiladi. Bizning Salat uyushmasi bilan ijodiy xizmat shu qadarmi.
Bizning maktab o'quvchilari bilan final yarışlarında jilgan komandalar 3 komanda bu yıl Selet'te, Jelga, Lagerda yol etib qaytdi. Studentlar ligasidan da kelgan bo'lsangiz, siz Studentlar ligasidan Studentlar ligasi bilan birgalashib Totarsha ligalar uyushtiruv to'g'risida сөйләшib biz bugun bu o'yindan tashqari hozir bizni hukmdorlar orasidan birarsi siz sekundalar bilan vaqtni kontrollatib tursangiz her o'yinga 5 minut vaqt beriladi, ortiq berilmay to'xtatiladi 5 minutdan. Men sizga konvertlar berdim. Shu konvertni ochamiz degan shoshimizda unda so'zlar. Ham shu so'zlardan she'r tezirga kerak. Mümkün qadar shoir yozgan shartni izlasangiz 5 olirga mumkin. Agarda o'rinlari almashinsa, so'zlari bek durust bo'lmasa, endi o'ziga she'r yozsangiz durustligina bo'ladi. Ham qaysi shoirning nega she'rlar ekanini aytib o'tayshaksiz. Bu 5 minut ichida ham tag'in bir boraymi? Bugun Tatar adabiyotida ona obrazi ham bizning butun kechamiz annelarga bag'ishlanadi. Xayrli sanatda boshladik. Tatarstan Respublikasining Fan va Ma'rifat ministrlari, Madaniyat ministrlari, Tatarstan Respublikasining Yoshlar ishlari ministrlari, San'at ijtimoiy uyushmasi, Tatarstan Respublikasining Studentlar ligasi, Butun dunyo Tatar kongressi bilan birlikda Tatarstan Respublikasining folklor o'zagi. Buna bizning ko'pma ishlikli partnyorlarimiz bor. Shunday bizning ishlikli partnyorlarimizning tag'in birsi, olishtirmasiz yaqin do'stlarimizning birsi ham bizning Alloh ilmi butun xalqqa taratishi, mediatsionerlik jamiyati ham biz bugun sizlar bilan Tatar adabiyotining obrazi degan temaga Allah yutkarib shu Allah idaji o'shilarga matrur bo'laklar. Mana bu Allah ila kishlar bo'ya boshqalar telefonda o'tirganda kitob o'qishlariga Kariyev ismidagi yoshlar teatrining spektakllarga chaqiruvlar berishadi. Bizlar eshitmaganda shu haqida aytinglar. Biz mana shu she'rlar yozganda, yana birinchi boshlaganda o'qituvchilar bilan shoiralar yarashdi. Ham bizim shoiralarni Sajida Süleymanova she'riga ortib qoldi so'zlari. Shunday idealni she'r yozdilar. Eskitkish bo'ldi she'rlar bir mavzular, ammo dalaki bizga Sajida Süleymanova kerak edi. Bu kunda biz annelarga bag'ishlangan she'rlar kanallarning avtorlarini tanib o'rgatish bo'lamiz. Şapşa, kurtuluş değil, haller. 3 minutta, 15 sekund, 12 sekund oldu. Sizin 1 minutta 40 sekund vaktiniz var hali. Sizin bu şapşa, aferin.
Artık sizler kalmasa yarar edeyim. Komandanın ismini yazarız, adlarını yazarız, hem neydi şiir ekenine yazarız. Oysanız koşun bir şey olasınız yine. Siz gelin sonra. Sizler var. Birinci komanda, birinci şirkette okuyucular hem birleşti. Hadi toptaşçıları Lendiras koyun. Rahmetem keysime yarı yelimini topkansın. Uzun tünler boyu yoklamışa, jırlar jırlı bakkansın. Siz sonunda yuvan iğneler, işik çürek iletkinler boyu biz üskenlik etken kilberem. Hemen şunu ciddi oyundan sanırken şebirimde kuşarız her komanda oyuncusunun yuvasını kursede muhterem hükümdarlar 5 minut vakit verilir. Eğer sehmege mümkünlerse başladık geçtim. Sikunlamaya basanız sizlerle yemenim ezirlemeniz. Hem ikinci komandada ezrek havaklıydı. Rollerikizden Allah'a tavşırıp biz her komanda öz yuvasını kursede ikinci round Baştıra, kavuştura Allah'ı, Allah'ı'dan gitmezsek gözüne yar sayılamı. Muhtemelen karmanlardan ne bildi Allah'ı, karmurdina yegin kızlar kuvveti Allah'ı. İsensiz, hürmetli konaklar, okutuşular, studentlar. Bugün bizde Avlak öy. Avlak öy turunda işitmeyen kişi pek sirektir. İşitkeniniz bulmasa, Avlak öyge rahim ettiniz. Ömür uza, tuğa, uyup bilen şabatalar kıza, halkımız mirasına bulgan makabettimiz, yüreğimiz türünden menge sürülmez.
beramiz. Rahmet ekranchi komanda sahnaga mana boshqalar berish boshlaymiz. Sabantu, Tatar halkının kütüp algan en zor milli beyramı. O, halkının garip adetleri, yılaları, oyunları, cırları, büyüleri bilen uğrulup bargan. Hazır biz sizge Sabantu beyraminden izi karargan təqdim ederiz. sizni jırlatıp qana, bitip kina oturan sepede yok şu. Ciddi oyunlarda oynabalarga gerek. Hazır biz
Millionerlarni barlaymiz. Kimning millioner bo'lsa keladi degan o'yinni bilasiz bilmayman. Onda so'rovlar ekranga berilgan shiga siz shu so'rovlarga dur javobni bersin qaysi durust deb bilasiz, shuni yozirga tegish bo'lasiz. Ham qizlar har birigiz o'zingizning ism familiyangizni yozingiz, ham komandaning ismini. Chunki komandada milyonlar ko'proq bo'lgan sayin istama bolalar ko'proq bo'lacak. Shunga ko'ra tirishib, Allohga topshirib, biz kimning millioner bo'lsa keladi degan o'yinni o'ynab qaraganda oshib bo'lurmikan ekranga? Eğer her kim cevap yazar, kızlar her kim cevap yazar da eğer şu cevaplar yüzünüzün komanda ismini yazarız mı ne kadar? Familiyalarınızı yazarız. Hem ninci sırav deriz de bilesiz, ninci cevap deriz de bilesiz, şunu yazarız. İktibattınlısınız mı? Nege ortayasın? Uylaysın mı dünya efendim? Kuşsun eyde bizning ko'ngillarga bor o'ylarim, barliq hasratim. Shusha matur jerning avtori kim ekan? A. Sidhat Hakim, B. Razil Valiyev va Musa Jalil, G. Robert Mingullin. A. Sidhat Hakim, B. Razil Valiyev va Musa Jalil, G. Robert Mingullin. Nega qortayasın? O'ylaysizmi dunyo afati? Ko'chsin ayda bizning ko'ngillarga bor o'ylarim, butun hasratim. Ikkinchi so'rov, javobni yozgan bo'lsangiz ikkinchi so'rovga ko'chamiz. Ham bizni mana bunda portretda kim ezgina tushimiz? Mana shu. Portretda A. Ayaz G'ilajev, B. Amirxon Yeliki, V. Ömer Bashirov, G. Muhammad Mahdiyev. A. Ayaz G'ilajev, B. Amirxon Yeliki, V. Ömer Bashirov, G. Muhammad Mahdiyev. Tatar adabiyoti klassiklarini bilamiz ekan. Agarda yozgan bo'lsangiz, uchinchi so'rovga ko'chamiz. Men aytgan edim, analarga bag'ishlangan maqollar deyiladi. Uchinchi so'rovga ko'chikmi? Azirdilar bolalar ko'chamiz. Tag'in azrak o'zgalar ko'tarilganlar. Uchinchi so'rov. Tag'in azrak javoblarni maqolda ko'p nuqtalar o'rnida so'z qo'yilgan kerak. A. Onaning bir duosi Qort mullaning bir duosini jingami? Allajide mullaningmi? Izgi mullaningmi? Usal mullaningmi? Bir duosini jingami? Onaning bir duosi mullaning bir duosini jingami. A. Qort va jide va izgi va usal. Siz durust deb sanagan javobni yozasiz. Onaning bir duosi nenge mullaning bir duosini jingaygan. A. Qort mulla, B. Jide mulla va izgi mulla, G. Usal mulla. Onaning bir duosi nenge mullaning bir duosini jingaygan. A. Qort mulla, B. Jide mulla va izgi mulla, G. Usal mulla. Onaning bir duosi, nenge mullaning bir duosini jingaygan. Javoblaringiz hazır bo'lsa, tez jiyib menga topshirasiz, ham men uni jyuriga beraman. Rahim etib bolalar, javoblarni jiyib olamiz, deymi? Hozir jyurilar, millionerlar sanaganda yüzük so'rashimiz, u bek jiddiy protsess, u oqsha sanaganda yarataymi, millionlar sanaganda yaratadi. Butun bor yozilmadimi?
İktibar bilen milyonlarını birleşip sonlayız. Birleşip alırız da kızlar birleşip alırız da sonlarız. Kimlerdir hükümetin bir sonlarız. Qaysı dürüst deyip sonlayı siz bilesiniz namazı. Ciddi Mansur'da bilesizdir, Mansur'da bilesizdir. Eyme varağızda bilemek dinleyime podskazka yazarlar gerekmek. Hem biz bir Batur oyun oynayıp duruyorlar. Yüzük savaş oyununu bilesiniz mi siz? Yüzük savaş oyununu oynayıp alıyorlar. Mene bu konuda bilgili bo'lgancha men jürilarga da javobni o'yin boshlanmasligini beraman. Millioner o'yinida o'yin boshlanır oldidan mana kompyuterga qo'shiraman. Bir narsa borligini bilmayman, hatto flashkada millioner bormi ekanini bilmayman. Billahi umtila olmayman, chunki men endi Leningradskida 70 kishi kida, annar Samarkada, annar Tolyatikada her birisini iste qoldirib turgan tugul mana bunda Tatar edebiyatında ana obrazı degan temaga so'rovlar, birimler hem şu birimlerge milyonlarni talasha boshladilar. Hazır kimlardir ko'proq kerak? Har mana shu birimlarga javoblar olashadi. Hazır oshimiz qashirlar. Nağını yaratabildiğinde Allah elegan milyonlar bilen birleşip bitirsinler. Biz Allah birleşken arada birim. Rahim sanamada yine ezrek yaşılarsanızda dua sizin başınız. Hem bizden yüzük salaş uyumu. Yüzük salaş uyumu devam eder. Baştacılarımız akşalarını sonuna kadar. Şimdi de netice şeyler anlansın. Hem de yüzük, silah, şah. Hem birimler.
deymiz. Mene yegenden sonra romanlar okuy başlayız. Ona kadar biz akşamdan sonra birleşip oturacağız. Дөрес җаваплар күп, шуңа күрә дөрес җавап булмаганга сөйләмим, конечно. Но монда балалар сөйләй башладылар. Театрга гына түгел, таң кайда чакыру бирәсе булады, рәхмәт сезгә. Һәм инде алар әле һәммәндә хәсләшәләр. Игътибар белән тыңларсыз, мин ышанып калам. Кемгә йөзеп чыга балалар, кемгә йөзеп чыга, шул кеше менә минем яныма чыгып баса. Bir kimde pışıldık da etmeyin. Çünkü kim benim yanında basıp duruşu kişi avtarın tanıyken komandaga iş oldu. Eğer de kimdir buluşup jiberesi kilse komandanın balları kimi. Sizge de oyun tertipleri şulay yok. Kimge yüzü kişi var. Şu kişi şuna benim yanında hem cevabını eken. Bunda siz bilmeydiğim bir nerse de yok. Bütünümüz birge povestler, romanlar okudık, piyesler okudık. Dramaturgiya bütün proza bilen, poeziya bilen tanışıp çıktık. Eyde hayırlı seferde başladık. Tanışlık, zallar tanışlık. Hem biz, eğitler, iktibar bilen tanıyız. Siz ezirle tırlara, hımızlarlar. Bir zor eser. Bir, iki gün oynagaş, Bedrettin nihayet enisine teşti. Enke, sevenlerse oynayın. Enisi bir merge balalarsa kızarıp, şuluk vakitte kuanışından dağında bakıbırak gitti. Lakin koydarıp söz eğite almadı. Enke, seni şu köyüne yarataydın dedi Bedrettin. Hem saldır şişmeni oynay başladı. Anın sözlerinden de biri şu kadar gadi, tabii yılı, yakın itip deşüğü benim sınırı şifrelerini deşildiremektedir. Enisi işin omasızlarını bildiğin nersenin eseri de yok ikendi. Yok iken Bedrettin'de koyda omasızlarını Brevni de kurmuşa, vardık enisine eller şul başta bizni şirkalarga meşgul iken şadra, çalış, okuygan küzlük yüzüne güne kora, o skripkesini oynadı. Anın bu az gına mumsu uyuşanlık, yaşırın güne kızganı bilen ırtılgen ciddi karşında enisin üzülüp yaratılmana tügül, anı bitkenşi anlav, fadırlev, yuvadı süzülüp durar köbek idi, bilmiyim. Bulay Horiyahu işin kumullarda dinci tiyen muhabbetler yasayarak değiştirildi. Aferin. Tamam diyese. İltifattan notlarımızda etmez. Komandadan yardım sırında hükümdarlar iktibar. Emirhan Yeniki Madurluk. Rahmet. Cevabını kabul.
Soralım, aşmıyoruz diye yaşak başkana. Soralım, aşmıyoruz diye yaşak başkana. Siz bilirsiniz ama, bir cümle eserler. Siz Allah'ına okuduğu direktiniz. Gömdenize sindirip şak. Alkışlayla kızlar giderler. Bir cevaplarımızdalar sonunda gözü. Bu bizim halik kişi. Abdullah kesinin nef bilişken gövdesine karadı. Karaşı tübünge düşürdü. Min üzüm. Süleyman bilen Züleyha niye yitirge bilmişe abdırap kaldılar. Soldatının kapkadan çıkkaş da oğa burulup tup-turu şual yarı buylap ulu suğa ışanışlı adımlar bilen düşüp tuttular. Hocalarının alnın bütünde yuvalttı. Ata-ana da tanırlığın kalmağaç. Sen mındayında yat kişi, arttır kişi, artık başı deyip kıynaldı Abdullah'ın canı. Küteler iken alar uz uları Abdullah'ını küteler. Senin işi garip Rabbanı Eserden üzerine aktarım parmağa gerek makara kızalarına tıbır. Abdullah'ın kesine yınak birişken gövdesine karışın tıbır düşürdü. Min üzüm. Süleyman bilen Züleyha niyetlerge bilmişe aptırap kaldılar. Soldatın kapkadan çıkkaç da ona barılıp tup-turuş yol yarı boylap ılı suğa ışanışlı adımlar bilen düşüp gittiğinde hocalarının ağın bütünlüğü yuhalttı. Ata-ana mında tanırlığa kalmağaç. Sen mında indi yat kişi, artık kişi, artık kaşık kıynattı Abdullah'ın canı. Küteler eken alar oğulları, Abdullah'ını küteler. Senin işi garip bıramanı durur. Yara Gıylacık Kabul ettik. Sen de benim kızım 186 hem bu Kazan şehrinin 180 gimnaziyasında okuğanda özü şikken Bilbao kalfaklarını giyip Ama istidalı. Hazırız hükümdarlara söz veri alabız mı komandalar? Nişik? Siz bütününüz çıkıp her sözgüne eytinizde ilgin netice yazınızda bizden her komandaga mene şuşlay folklor üzerinden jurnal hem de bütün dünya Tatar Kongresi'nden sertifikatlı kongresinin pечати bilen Bulan bulan hem indi Gariyev teatrına birinci urun alan komanda al jelkenlerge bara sizning kibek 16-17 yaşlı balalar koygan spektaklga. İkinci urunda teatrga baracak, onların türlü günde türlü spektakllerge baracaklar. Al jelkenге 20 kişi kirip otura almaydı deyip biz buna şulay bildik. Hem hazır biz jürilarına biriga sahne turuna şatır etme. Hamile balalarına aytasizmi işimiz biz birgalaşıp ko'mak jajırlab almaymiz. Masalan, siz narsa aytırlik neyiz bor? Bizim tamam bir müştenişimiz var. Alinya Ramazanova. Hem biz birge koşulup jırlayalımız. Aydeniz rahatlarını sağlayıp koşulup olmasın. Jüriler okşa tanıyorlar.
миллионларга кеткечте анда катлаулы әйдәгез Раиф Каримович сез фикерләрегезне әйтеп сезгә биреп алам мен. Сез бүлешегезне бергәләшеп Hayırlı gün. Hürmetli okuyucular demekten ben de studentlar eymen. Sizden işleriniz bittiniz. Onu varımızlar bile yeni tügel. Vakıtlar gitmey. Lakin şuna karamastan bugün bizim komandalar hazırlananlar, çıkış yazarlar. Bu proyektinde bir neçe yıl var. Hem o üzünçəlik şunda minan bir yaratam şuracaktan o bağlar bahçalarından alıp varlık bizim okuyucuların da ölçüsünü alır, studentların da ölçüsünü alır, yazıcılarını da hem başka hüner üyelerinde. Şöyle ben tutup bilim. Hem kızıklı da faydalı da. Oğlak idegeçte o birinci şırapta, birinci etken şahında o kulaktan çektir, mine ilikkege oğlak iler gelip basa. Bunun bir faydası var mı kendim töylap kıyasın hem de oğlak ilerine bu elementi gösteriklerinin. Lakin bu diri kişilerle oğlak değil. Lakin ilikkisi bilen beylengen. Şuna göre bu proyektini Alvatava'da üstün degen, ulu edilse, elbette ösecek, Alvatava'da şulay. Ama yardım etmişler de çok olsun, patnaşlar da çok olsun. Siz yani hürmetli studentlar, tırışıp okurga. Bunda mine bugün verilgen birimler, onun alanının oytağı bir basılayım, bizim mektep programısında var. Şuna göre mektep programısında karap çağıra kere yamadan bir mertebe. Hem o men edebiyatını, nefis edebiyatını kübrek okurga kere. Bizge olmuşlar, bizim barımızga da. Sen sağ olasın. Şu uyumlaştırıda sizin bütünde kolejinin okutuşları, yetekçiliğe katlaştılar. Yetekçiliğinde iştatılan uyum bütünde onlar size yardım ettiler. Şuna göre bizden Kazan Şəhəri Məğarib İdarəsi onlarına bizden en zor biləyi Şuşa bu rəhmət xattı, bizden Məğarib İdarəsinin rəhmət xattı. Bizden okutuşlara tapşırırlar. Şimdi bile sizin yetekçiliğe tapşırırlar müsaitliyiz. Venera Kabir'imle təşkil ederim. Milli Məğarib Bölgəsi Total Pilot Kuşlardan işləyə kübrək turu kiləminə mimik sinib tapşıran rəhmət tarafında Əhməd sizə olmuşlar. Şulay kızın Total Pilot Kuşsa Güzel Vasil'in bizden birinci urnalarına altın kendilerine göre tapşıran hem de Galiyev Tiyatro'nda Rışat Hanım'ın tamaşitesi Rinat Efendi, oğlu Rasiy'in, Kazan'dan, Artistan, hem Tataristan'dan, hem oğlu İngiliz'den Meskil'de Berlin, Oğlu Faydır, bir klasik edebiyatına sahnede şaralanan rejissörlerimiz hazır rahim edip Rains Raket ve şanssız mümkün dışarıdığımız sinemalda söyleyeceğiz. Hayırlı gün kadarlı studentlar, hürmetli konaklar. Şundan da yarışını boyundan qarab çıktık. Bir kızıklı, bir şunda uyuşkan tiste başlanıp bitti yarışlarımız. Şimdi biz nersege desek ile
Gümumi bollar yasagandan soň iki komanda arasında qaysisi jеңиш ekenini aytırбыз. Sizge bolların başta bir geybet bardı tigiz, bütünüsü de öz cevaplarını dürüst etip tügel biriyle bardılar. Emeleki mene Milyoner bulasınınkiler degen uyunga kip jetkenden soň komandalar arasında birazgina özgerişler barlıkka kirdi. Çünki bizning mene bu yakta oturuşu komandanın 0 cevaplары köprek buldu. Bir de oturuşu Asıltaşlar bitendeyim ağlar. Asıltaşlar komandasında cevaplar dürüstsürek köprek idi. Bu birincisi, ikincisi bizning andan soň bir soraw bar idi, özleri cevap bere almadılar, komanda buluştu, andalarning bollari kimidi? Umizda alıp sıradığımız bitinde bizning Asıltaşlar komandası bu ülkede de tügel cevap verip 5 bal şey aldılar özlerine. Hem avlaq ko'rinishi, shunday ko'rinish bor edi, bizning endi mana qaradik. Asıltaşlar bu ishroqda da ular nechikdir jinoqroq, kompakt va butunisi birdan bo'lib, bir bo'lib suylay boshladilar. Ammo bu komandada qaydir qizlar ijroning so'zlarida bilmaylar deb aytasim kelmasa da ko'rinmaydi. Şuna göre biz söyleştik, kengashdik. Hem de birinci o'rinda bizning Asıltaşlar komandası. Hürmetli qonaqlar, muhtaram janob, biz sizni shu jеңүүчү komandani qutluymiz. Mine şu xatli iki komandada şu xatli motor chiqish yasadılar. Hem siz seyahatliklarga yaratasizmi? Yaratsangiz sizni Koreyev teatrida 1 dekabr kuni Hunar festivalini ochib yuboradigan seyahatga chaqiramiz. Adam kapitani endi mening qalajiftim Rina Payukov. Hem sizni şu Aleksandr Grinov Ol Jilkenler spektaklini Asıltaş komandasına Şakuru biletleri bile gideriz. Buyurun, aferin. Kapitan komanda. Hem 1 dekabrda devam ede anda Hunar festivali. Hem biz indi Akkalkaklar komandasına da türlü spektakllerge, onlar elbette kaybırsı Rus tilinde bulunma mümkün. Lakin bizim tercüme sizin de uşağılısınız. Elbette ben suyunu budurdum çünkü bizning milli mağarifi bizning kelешеги бар ekan. Şu училищеда siz şagirdlar tatar tilini hem edebiyatın bik yaxshi öğrengensiz. Hem sizge endi kelешекте de uңuş var. Hem яңа үрler tilep kalan, hem Koreyev teatrına çağırıp kalan Peterburgskaya 55-nji B yurtunda ornaşkan. Hem indi anam rejissörü Renata Yukov. Hem sizning bilan birigizga kapitanimizga berib yilmaydi. Ol Jilkenler spektaklini bir bilet sizga Tebegara Avlaq İlkiraş proyektining rahmat xati bilan proyektning studentlar nominatsiyasida komanda әзірлеуші Nirmatjon va Güzel Vasilyevnaga shunday rahmat xatini topshiramiz. Rahmatimiz. Butun dunyoda madaniyat ministrligi tarafidan sizga shunday rahmat xati. Şuaya rahmet xatı Avlaq İlkiraş proyektinin studentlar nominatsiyasında komanda әзірлеуші Tahirova Venera Kabirovna biletken rahmet etiniz. Buyurun, aferin. Avlaq İlkiraş proyektinin studentlar nominatsiyasında qatnaşışı sertifikat bilan Ahmet Zakirova Alisa bo'laklana. Avlaq İlkiraş proyektinin studentlar nominatsiyasında komanda әзірлеуші Шайдуллина Фанура Миншаиховна bileklana. Aferin, kutluyoruz.
Çirat'ta sertifikat veren Zeynettinova Aysulu biletlenen. Проектына студентлар номинациясында катнашучы Халиуллина Инзилия бүләкләнә. Şuraya biz Gismanova Elvira birlikte şaplarız. Шулай сертификат белән Атауллина Тансылу бүләкләнә. Рәхим итегез. Biz birlikte Ahmetcanova Elfina'nı da kütüp kalamız. Rahim etiniz Elfina. Латипова Инсиния бүләкләнә. Рәхим итегез. Zahidullah Rufina bizden başa çıksa biz ikşat olur idik. Şulay sertifikat белән Jangaliyeva Alina бүләкләнә. Рәхим итегез. Jangaliyeva Alina әзерләнә тора. Biz şulay inşiber kızımızın Nökli Suyuna Kamil'den de ergi sertifikat vermekteyiz. Sertifikat белән Хабибуллина Камилия бүләкләнә. Рәхим итегез. Beyramda o'zi eng avtoritet ko'rsatgan qizlarimizning birisi Nasriddinova Aliya da biz бүләклән. Шулай сертификат белән Ибрагимова Илина бүләкләнә. Титреш кызы Аблова Диана да biz бүләкләбез. Рәхим итегез. Шулай сертификат белән Мустафина Рәхимә бүләкләнә. Карим. Ovladı proyektinin sertifikatı bilen Mustafina Gülnazire бүләкләнә. Шулай сертификат белән Сабирова Энҗи бүләкләнә. Hem elbette biz özümüzün yanına Safina Gülşad'ı da şapırabız. Rahim etiniz Gülşad. Sertifikat белән Хамидуллина Альбина бүләкләнә. Рәхим итегез. Hem so'nggi sertifikatni biz Esradulina Kamilaga topshiramiz. Elbette kızlar bu sertifikat so'ngisi bo'lmasin, olasizlik diplomlar hamda zo'r jinglarga olasizlar. Allah benim ilk vakıta ben aşağıda matur kuştene şehirden siz karşıladın. İnşallah. Ben şu Allah beni başlayıp jibergende 2021 yıl o vakıtta ben şahit özelse barası yılların vermen köpürgüllerden bir yazgan jör aftara bilesiz mi kim yazganım? O bizim zamanında Remis Eller yazışlar birlikte reis orunbasarı. Men onun yanına bardım kitaplar бүләккә сорап. Hem бүләккә kitaplar сорап баргач, ул kitap киштәсеннән үзенә бүләк ителгән kitaplarны izlәп, карап, hem Medicine seriyede Hoca Nasreddin ekiyatındaki mezeklerinde kıvıt kışıdır. Metem nindirek mezek, o mezeklere kubitinler. Nindirek mezek denirler. Bana de su tozu bilen yarması bulsa mutlu pişir başladan bir beytesinde. Benim ele başlaganda tozum da yoğuyor, yarmam da yoğuyor. Hazırını benim partnerlerimle sana bitirgesiz. Bütün ministerlikler bilen birge işleriz. Seleplerimizden iş komandını yol ettirdiler. Hem studentlar ligası bilen de birge işleriz Allah verse. Yaşlar ministerlikleri ümitli edip Tatarşa ligalarla şakırırız deyip ben beyittim. Anısı da bulaşak Allah verse. Hem benim tozum da var, yormam da var, mayı da var. Allah iyi butkası pişirdim. Temli buldu mu? İşitmeyin. Temli buldu mu? Bu Allah benim ideya aktararım seriye zakir ve bulam hem bana beznim fenler
Akademiyası da yomağına koşuldu. Tataristan Respublikası'nın Fenler Akademiyası'nın sonlu, matu, iştelikli kitaplarını sizin külliyetinin kitaphanesine bile gidip kaldırasınız ki rahim edip alınız hele. Ama ona İngilizce'de de yazıp koyuyor. Her stüdyon kileşekte olabilirse balalar bakşasında bir şeyler hazırlanabilir değil mi ama balalar bakşasında babalar bilen olabilir uyuşturma mümkün mü? Mümkün. Hem indi başlangıç klaslarda balalar bilen, siz avar bilen sözlerden şeyleşinirsiniz. Tupaylı nekiyatın turuysiz da bazılar tezidesiz. Hem şurelesi, suanası, meskil kadar meskilde Tatarlar bir az jirde de ayına rehatlanır, Tupay'ın ekiyatlerin, resimlerin jir, işteliklerin süler. Hem indi ul balalar, eğer min varmasa 20 balanın eteğenisi de bulaşar. İndi 40 bul değil mi? 20 balanın birer güne eteğisi, eteğenisi bulaşsa ekiyatlar da iranlar. Tupay koyda kaşan tuğan, derdi yaşilerde 50'ler kişi hazırlangan. Mana shu aytib sizda bizning Tataristonimizda qaysi chet tillarda bo'lsangiz da bolalardan birgalashib Tatar adabiyoti klassika Ligrak To'qaylarni, Musa Jalillarni o'qitib, mana shulay avlod yillar o'zdirga va'da berasiz deb ishonib qolaman. O'zdirirsizmi? Terbiya salatlarini mana shulay ko'ngilli deb, menga bek o'shat, menga bek ko'ngilli bo'ldi. Ko'ngilli deb o'zdirsiz deb ishonaman. Hozir birgalashib Tuğan tilini ijodlaymizda rahmat aytib studentlar to'ralasha ham biz endi seminarga tushamiz. Kechaning 2-boshini konferensiyaga aydagiz birgalashib Abdulla To'qayning Tuğan tilini